di kubur nakaslem jong udongsan Hima. Hadian Shisnam jong kajing kata ka kelam COVID kat kendai. Hakas ngi balang jong katayo. Ayo men Sakhi biang ya kajing Tuid jong ki Paidbah. Kathai Mawsynram, Syaka Madan PWD Mawsynram, na kabantaban Sakhi ya kajing lakai final football jong Kalimpong Super League. Balapan long dekat Eastern Border Sports Association, kabla long pedang jong Mawpen Sports Club, persya ya ka Plang Mawsynram Sports Club. Layok men Sakhi bar ki Phew Hajar ngot ki Paidbah na duk ki rangba kilong keme ki samla kan thai Mawsynram haduk ki het ki berit. La pendap ya saudong jong Kamadan men Sakhi ya kini ki lakai. Layok iru bagi tu ki bakleman Syamadan klaki una ki ding nesyang na jurong lum men Sakhi ya kini ki lakai. Kajing lakai final kelalong ka internet berkebaya Paidbah hapedek kini ki atli ki klub. Kabla nang pensong syut khamtam ya ki binok kersan ki balakin hoi berisa ya ki jong ki kenhon pat hadu ka bakut ka kelas step kriya khai de marshi gol. Goalkeeper Laikhar Toti, captain, jersey number 16. Laprakat Bersau, jersey number 7. Loki Story Sau, jersey number 13. Tom Jun Khabisnap, jersey number 15. Panbor Khabishap, jersey number 8. Ainam Jirwa, jersey number 11. Rollington Warnapi, jersey number 6. Stephenson Pale, jersey number 9. Daniel Pengrove, jersey number 14. Mevan Longsprung, jersey number 5. Substitute player Ivan Roy MCM, jersey number 2. Gary Moore Linkoy, jersey number 4. Balasuk Risau, jersey number 10. Clement Rangthau, jersey number 12. Sibhar Singh Harbisnap, Walam MCM. Mangkara Risau, Kinjailang Risau, but homeful like me. Kini kilong player jang Malpan player jang Plangon Roy, Plangon Sport Club. Kilong kini. Yaso lang maunyang. Kapol bawai siteng keladan pat. Saka jupen iya kisap bakerpang na ki arngut kisamna bakan thup na tambor sing karena yor. Hakal yang joka jingle yoga. Padu wi padu samna sambak laling do. Haka bidai ber football skills.
Haba bertangi ke kelamit, baro atli kiken hun, klay konting banyo pen kijar, bat hakaba baro arliang, klayo andre hakaba kut, kamapen sports club, kelajab da laila argol, bat ban rak sendan ya kajingjab, ban kong ya ka kusnam ka bolong silak tingka, ringkat ka tropi bat ki medal. Kat baka plang serpat, klayo sapo hajar tingka, ka tropi bat ki medal. Nilor kini ki kusnam, na samru ya ka kusnam shimet, syakirang ilak kaya pekensai, jokan ni ke limpung. Hello. Apa dah hadir eh? Kemapan Sport Club. Kalau jawab, yang Argol, yang Argol, Persya, yang Keplan Mawsynram Sport Club. Lokal MDC jong Phew ba Alvin Sau Kume la susu ita jingkran jong amo tenata kada ko apa kublai lang kini riu rang ba kita lang ni ba dai ibalong iparlok kani tu ipi banga position ni mata kasilu dai kajing wanted jingkang jong iman kasi jong ah ite ibre was smart ba but ipon nakapor poru nakabenta kani ka final mata kasi dai na ta kada wani tu ipi bapalong yang ah ringkat bat iba Elben nakapor ke phone mga supoy lang ni mtasi kumni bat ang ni upor na sobrang ay kublay giri orang ba gibedan lang anum la jer kerteng iway i executive engineer jong kani kathan ibedan lang kat ban ngi ni bat kumju isim jong ka Hima bawal ibedan lang ringkat hamtam nga sobrang ay kublay kerpang ya kitim ibalay pelong ya kani kejila kai klam kini kitim gibon simbenta ngam tharai bagan ni tournament kalong ke job ai kublai ya ka maupan ke bolong ke dong job bat kumju ya ka lang mau sempat ke bolong ke runus of ke jing elak kai kalong ke baklut bat ke long ke bi so tenat haru tata ni kum kinong pek kai ngan itu ipi abang isong tai kiki kijat kiki ni itu ipi kum player football bala song thai no abang i bi elak kai kum tu ke penpi yang ni hadu mentangan itu ipi dayola kadang yok bani kenjat kai beli kenjat football 10 haro benta namar beli bagani kajing kai football kaba sekran na kapor na siong ba kadai ka number 1 sport sapo ka jala ka jungi dai na ba dai na ta kadaw bang i pensisa mata sgi bahang ne bakat ne Paidbah udan ban Sakhi yang ni kajing kai final kini ki hap ki beret ki samla ki long keme ki long pa Piwan Sakhi namar ba PA yang ni jela kai. Jadi na ta kada ba sarkar ka jong iru. Ka simtiang ani tu ipi manang kenteu ya ka kamel kai hapok ka jela ka bi ki jongi. Ban ngadong ipi. Nado bang simti ya kane ka association ka jongi mentala Mawsynram. Kane ka tournament na kane ka final ka ba song shittam. Na dapat dokumen Banwan, Banyuri, ki Paidbah kat ni pimi renti ka ai mensiem sisa yang itu ginong penyat. Ban nganong ya pi. Amdai ba bangi kum ka association tang ba ya penyat ka we ka tournament bat ngiyo ka tournament ka job bangin song thai ne bangin thias ngi. Nan kular ya pi akmat jopi ki Paidbah bangin nang trai sitam arsha. Ke ai ka jingtmu bangi bu akmat ban kenteu we ka sport sa ka than ka jongi. Ngindang tray sitom asa ban kenteu nakapor sa kapor.
Paidbah boro, subah bin tapti, ya kani ke champion.